پشتی کو ایران ji beşdariya Kongreya Cunêfa yek û do ya taybet bi çareserkirina krîzeya Sûrî bi awayekî siyasî hat bû dûrxistin niha bi fermî ve xwendin ji Îran re çûye da ku hevdîtinên Cunêfa siyê beşdar bibe. Beşdarbûna Îran nerîn û helwêstin cuda bi xwe re anîn. Encumena Niştimaniya Kurdî ku beşek ji hevpeymana Niştimaniya Sûriyê ye nere hete ji beşdariya Îran. Em wek beşek ji opozisyona Sûrî wek beşek Kurdî em dibînin Îran cizekî serekeya ji mişkila Sûriya mezin a xwînrêj û an jî deem û teîda rejîma bê hewa de got dike. Em nabînin gereka ew hazir be ji ber got ne tarafekî muhayîde ebeden em nabînin rûbaşê. Lê çavdêr dibînin ku beşdariya Îran giring e ji ber ku ew akterekî serekeya di krîzeya Sûrî de. بەشداریکردنی ئێران لە کاتێکدا خەریکی گفتوگۆیە و دەی هەوێ ئابلۆقەکانی لەسەر لابچێ ئەسا ئەم پرسە گرێدرا بوو من تحلیلی من و پێشتریش من باسیۆم کرده بوو کە ئەم پرسی سووریەیە بەرەو چارەسەری ناچێت تا مەلەفی ئەتۆمی ئێران چارەسەر نەبێ ڕۆژ ئاواش ئەمە باش دەزانێ بۆیە بە زانینی ئەم ڕاستیانە بەشداریکردنی ئێران دەتوانێت پرۆسەکە بەرەو پێشەوە بەرێ ئێران ئیمتیازاتی خۆی دەوێت دیارە ڕۆژ ئاوا بە تایبەت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش مەبەست و ئامانجی خۆی لەم بابەتە هەیە. هەروەها ڕێڤەبەریya خۆسەر ئاکوژ بۆ کۆنگرەیا Cunêfa duwa nehat bû vexwendin. Bi fermî ji hevdîtinên Cunêfa sîya re hatiye vexwendin. Nûnerên kantona dibêjin ji ber ku ezmûna waya rêveberiyê serkeftî bû ew hatine vexwendin. وەکو خۆسەریە دیموکراتیک شاندەیەک بالا ڕۆی بۆ جنێف سێ بۆ ئەتوانی بن پرۆژەیە کوردی لەوێ ئەتوانین پەسەند بکەن تا ئێستا پرۆژەیە کوردی لەناو ئەو مەعما ئەو شەڕێ مەزهەبی و تەئەفیگل سووریا هەیە دیارە پرۆژەیە کوردی پرۆژەیە هەرو سەرکەوتووە نەمازەگەل جنێف یەک جنێفت و کورد وەکو هێز هاتنە فرامۆش کرد. Hin şirovekarên siyasî dibêjin ku vexwendina Îranê yek ji encamên rêkeftina navbera Îran û welatên Rojava de ye û dibêjin vexwendina rêveberiya xweserî jî ji ber wê yekê hatiye ku dîmistora hemû hêzên çekdar vexwendine. Yekemîn konferansa xwe ya çapemeniyê de beriya destpêkirina havdîtina şanderên navdewletî dîmistora xwest asta pêşbîniya nimiz bike û got ev ne diyalog û danistandinin lê ev tenê hevdîtinin ji bo wergirtina nerîn û helwestê hemû aliyan. Rengîn Şerro, Rûdaw,